سلام بچه ها، به سری داستان های به زبان فرانسه خوش اومدین. حالا یا واقعی یا تخیلی یا هر داستانی که جذاب باشه. قرار از این بعد توی یوتیوب من داستان هایی رو به زبان فرانسه با زیرنویس فارسی بشنوید. خب این اولین داستانیه که میخوام بگم. قطعا یه سری نقص ها خواهد داشت و هر چی که بگذره من سعی میکنم که هی کیفیت این ویدیوها رو از همه نظر بهتر بکنم. مرسی که همراه همین. مرسی که توی یوتیوب هم دنبالم میکنید، لایک میکنید یا کامنت میذارید. خیلی خیلی برام ارزشمنده و خیلی بهم انرژی میده. هر یه دونه سابسکرایب، هر یه دونه لایک، هر یه دونه کامنت توی یوتیوب 100 برابر اینستا به من انگیزه میده، چون میدونم توی یوتیوب سخت‌تره و خب اونقدری که آدما تو اینستا هستن تو یوتیوب نیستن. خب بریم داستانمون رو شروع بکنیم. Cette histoire raconte une série turque dont je ne sais pas si elle est réelle ou non. Les protagonistes principaux sont une fille à la peau blanche et aux cheveux roux, de petite taille et mince, avec un garçon grand et canon avec un teint bronzé. La fille s'appelle Daphné et vient d'une famille pauvre. Elle travaillait comme serveuse dans un restaurant avec sa meilleure amie Nihan. Le frère de Daphné était endetté auprès de voyous à cause de ses paris. Un garçon très riche et séduisant au nom du Sinan venait manger dans ce restaurant tous les jours. Daphné était très attirée par lui, mais à cause de leur différence sociale, elle ne le voyait que dans ses rêves. Chaque jour, espérant le voir, elle se rendait au restaurant. D'autre part, le grand-père du protagoniste principal de notre histoire, Omar, insistait pour que Omar se marie. Mais Omar était un homme très réussi et dévoué à son travail, qui n'avait jamais été amoureux. L'oncle de Omar et sa femme vivaient une vie aisée grâce à la fortune du grand-père. Il leur avait dit que si Omar n'épousait pas quelqu'un, il retirerait toute leur richesse. C'est pourquoi la femme de l'oncle, dont le nom est Nariman, a orni un plan pour envoyer différentes filles vers Omar. این زنموها خیلی جالبه. Mais Omar les rejetait toutes. همه اون دخترها رو رد میکرد. اصلا باب دلش نبوده. Jusqu'à un jour, pour un rendez-vous avec l'une de ses filles, Omar est allé dans le restaurant où Daphné travaillait. Nariman les surveillait de loin. Omar était très contrarié par la fille. Et pour la détourner, il a soudainement pris Daphné dans ses bras et l'a appelée mon amour. Il lui a pris la main et l'a emmenée hors du restaurant. Mais la fille avec qui il était censé sortir les a suivis. Alors, Omar a été contraint d'embrasser Daphné. بچه اینم بگم که دفنه خب گارسون اون رستوران بوده دیگه، اومده سر میز اینا که سفارش بگیره، یهو عمر میبینتش واسه اینکه اون دختره رو بپیچونه این حرکت رو میزنه. Alors oui, Omar a été contraint d'embrasser Daphné et Nariman a vu cette scène. Daphné est devenue nerveuse et a donné une gifle à Omar. Puis après, Nariman a décidé d'aller voir Daphné pour lui proposer de devenir la secrétaire de Omar et de recevoir beaucoup d'argent en échange. دیگه بنده خدا فقیر بوده، اینم نقطه ضعفش رو آمار اینا در آورده بوده، نقطه ضعفش رو پیدا کرده بوده دیگه. نریمان میگم خیلی جالبه، آمار دفنه رو در آورده بوده. البته که حالا اینکه گارسون هم بوده خب مشخص بوده دیگه، سطح مالیش پایین بوده. Au début, Daphné ne voulait pas accepter, mais finalement, à cause de dettes de son frère, elle a été forcée d'accepter. Le lendemain, Nariman a acheté des vêtements chics à Daphné, lui a fait une belle mise en beauté et l'a envoyée chez Omar comme nouvelle secrétaire. Quand Daphné et Omar se sont vus, ils se sont rappelés de la scène du baiser forcé et on était surpris. Mais aucun des deux n'a osé en parler.